Sumut, Srbija. Gojkovica. Krunica, ne ulazeći više u istinu i ono što treba da uzmemo kao istinu, a živeći među ljudima kojima su most na Ibru i ćuprija na Rači opterećeniji nego što treba, dok zidovi učenika Irguna i Lehija po šumama srpskim niču, štivom ovim utvrđujemo svetu verovanju u ispravnost postupaka cionističkih heroja, zato što se opisuju zaslužene muke neprijatelja koji nisu umrli, a nisu se pomirili sa sudbinom. Zato kao što si uvek zastupnik stada tvoga. Današnji pretrajali palestinski hrišćanin koji ne ćuti i smatra da treba da živi gde su mu dedovi živovali, pustili se da bude viđen, nije drugo no ultradesničar i ekstremista. Zajedno sa muslimanom svakako je i fundamentalista, ali samo musliman vodi verski rat, što nije istina. No, nepravedno je i netačno negirati versku prirodu izraelsko-palestinskog, kako se to kaže, sukoba. Tako sveti Porfirije, moli Hrista Boga. Na koncu i na početku ona je i verska od prvog spaljenog palestinskog sela. Da spase duše naše. Kada su ih lišavali života i razmeštali, nisu gledali imaju li u rukama brojanice ili tezbih.